Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo ganze imitima yanyu ndabakunda cyane ngene muhora mukurikira ibiganiro byacu. Uyu n'umunsi uhoraho yaturemeye umunezero no guhimbagwa. Yarabivuze neza Dawudi aravuga ngo uyu n'umunsi uhoraho yandemeye umashimwa no guhimbagwa. Ndabifurije rero mugire amahigwe muri vyose. Umwami Yesu ashishikare kubatonesha. Reka mbabwire no jambo ry'uyu munsi. Ikintu uzosigira abana bawe cyiza mu buzima bwawe ni neza yawe. Ineza ni imbuto itabora umuntu asigira abana. Ndakwifurije gukora ineza. Ndakwifurije gukora ineza muri buno buzima. Ugwanye ikintu cyose cyo kwihora, cyo kugira nabi, ukigwanye mu buzima bwawe. Mu buryo buke ufise wige kubera abandi isoko y'umugisha. Abandi bagira umugisha ku bwawe. Abandi bagira umugisha ku bwawe. Hari umunsi umwe ineza yawe, ineza ukora uyu munsi hariho abuzukuru cyangwa abana bawe bazohimbura igitondo kimwe wowe utazi ineza yawe. Ukaba uri umuntu wakoze neza, reka ndakubwire mu by'ukuri hari umunsi muzobona Imana ikora igitangaza kuri iyo neza wakoze. Reka mfate uturero tubiri gusa ku neza nyene neza tazibora. Dusome mu igitabo cya Samweli wa kabiri igice c'9 umurongo wa 3. Dusome mu mirongo mikeya. Umwami arabaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nta wowe ukiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana. Dawudi yibuka neza y'umugabo witwa Yonatani, kandi mwibuke ko Sawuli ari wo muntu wa mbere wakazohiga Dawudi kumwica, ariko Yonatani ngo yaramugiriye neza. Dawudi ngo aravuga ngo umwami arabaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nta wowe ukiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana. Ziba yishura umwami ati haracyariho umwana we Yonatani amugaye ibirenge. Yashavuga nk'ina ameze. Umwami aramubaza ati aba hehe? Ziba yishura umwami ati aba kwa Makiri mwene Amiyeri i Lodebari. Niyo atuye iyo n'agahungu kamugaye kariyo. Umurongo wa 5. Maze umwami Dawidi aramutuma baramuzana bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeri i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi akubita ingoro hasi tabasisabwe. Dawidi aramubarira ati mpore ntaco utinya. Mefibosheti yarafite ubwoba. Ntaco utinya kuko ntazobora kukugirira neza ku bwaso Yonatani. Ntazobura kukugirira neza ku bwaso Yonatani. Bene data, hari umunsi neza yawe. Hari umunsi neza yawe izitugwa abana bawe aho utazi mu bihugu utazi. Aho utazi mu bihugu utazi. Haleluya. Sinobura kukugirira neza ku bwaso Yonatani. Haleluya. Shishikara gukora ineza. Shishikara kubera abandi umugisha. Shishikara kubera isoko y'umugisha ku bandi. Abandi bazogira umugisha ku bwawe. Glory to Jesus. Kandi uzogusubiza amatongo ya sogokuru Sawuli, kandi uzohora uriya ku meza yanje na ntaryo. Bene data murekeze babwire muzi yuko bitari vyemewe ko umuntu amugaye azi bwami mu Bisiraheli mu migenzo yabo, ariko iryo tegeko Dawudi yarikuyeho kubw'ineza ya Yonatani. Aramubwira ngo singusubiza amatongo ya so gusa, oyaye ndayagusubiza ikindi kirenze ivyo, uzohururira ku meza yanje bwami. Hari igihe ineza yawe yegeza abana bawe bwami. Bene data, hano iri jambo ndiko ndavuga hariho abantu bafitiye ubuhamya, hariho abantu base bakoze neza. Iyo neza bakoze abana babo, ineza yabo yabase yabegeje ibwami, yabagejeje imbere. Haleluya. Ineza yawe uko no munsi, hari umunsi abana bawe niyo bazoba ari mahanga izibukwa. Sigira abana ineza, kora ineza. Haleluya. N'umutahe udahomba. Ineza umutahe udazuhomba. Haleluya. Haleluya. Reka gusingira abana. Bene data, hariho abantu bakora ikibi, hariho abantu bakora inabi, hariho abantu basizemwe abana ibikomere, hariho abantu baza bakora inabi. Reka icyo ntacyo kizo kumarira. Bene data, mwazi yuko hariho igihe abana baza bagira isoni zo kuvuga aho bavuka, zo kugira isoni z'imiryango bavutsemo kubera ibibi z'abavyeyi babo. Hari igihe abana bagira isoni zo kuvuga iyo bavuka kubera ibibi z'abavyeyi babo.
ndakwifurije gukora ineza. Bene data, umuntu iyo umuntu akora ineza, iyo umuntu agira umubyeyi akora ineza, azamwirata, azagira n'ifiyeri zo kuvuga ngo mvuka kwa naka, mvuka kuri uyu muryango. Kubera iki? Hari abamwirata, hari abantu bamwirata, hari imfubyi zinezerwa kubwe, hari abapfakazi banezerwa kubwe, hari abari kubahora amarira, hari abahozwa amarira kubwabo. Yobu ngo yari umuntu w'igita. Yobu ngo yari umuntu w'igitangaza. Yobu ngo yari amaguru y'abamugaye. Yobu ngo yari umuntu yafasha imfubyi, abafaka, abantu bose. Yobu ngo yagiraga ineza itangaje. Mu gitabo cya Yobu gice cya 29, Yobu yari umuntu udasanzwe. Bene data, ndakwifurije kuba umuntu udasanzwe, kandi ntibisaba kugira byinshi, bigusaba umutima. Sigira abana bawe neza, bazoyimbura umunsi umwe utakihari. Mefibosheti yari kuzofira Irodebari icya kabiri. Uyu Ziba yari kuzamurenganya akarya ibyiwe ubuzima bwe bwose, ariko aronka kivugirwa kubw'ineza yande ya Yonatani. Umviriza icyo umwami yabwiye Ziba. Arasubira aramwunamira Mefibosheti ati, mbega jewe umusabyi wawe ninda ndindesho nariki kundoresha kwijisho, kandi ndimbwa ipfuye, ko nari meze nk'imbwa ipfuye. Umwami araheza ahamagaza Ziba ati, uyu yari umunyarugo wo kwa Sawuli, ati ibyari ibya Sawuli byose n'ibyari ibyabo mu nzu yiwe bose mbigabiye mwene shobuja. Haleluya. Ukuye ibyo Ziba n'ibyari ibya Sawuli byose n'iby'abahungu biwe bose ndabihaye nde? Mefibosheti. Wewe n'abahungu bawe muzamugenda mukorere Mefibosheti. Bene data, hari igihe ineza igukura Irodebari, ineza y'ababyeyi ari igihe igukura Irodebari. Bene data, uno munsi hariho abana baguwe neza kubera ineza y'abase, hakaba n'abandi babura iyo baraba kubera ubuzima bw'abase. Ndakwifurije ineza, ndakwifurije gukora ineza. Bene data, ndakwifurije gukora ineza. Salomo yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo, Salomo yaranditse ijambo ryiza mu gitabo cy'Imigani, aravuga ngo umwe atanga isabagire, igice cya 11:24, akarushiriza kunguka. Umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi nawe yinkumira ko ibyo yari akwiye gutanga bikamukwegera mu bukene. Iyo twikumiye twateza gutanga bidutera ubukene. Umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka. Urakeneye gushiriza kunguka, bera abantu umugisha, abandi bagira umugisha ku bwawe, abandi bahozwa amarira ku bwawe, abandi baririmba indirimbo y'ishimwe ku bwawe. Haleluya. Ubere isoko y'umugisha ku bandi. Umutima urekura 45 uzototahara, kandi uvomera abandi n'abazavomerwa. Urifuza kuvomerwa, vomera abandi, vomera abandi neza. Iyo neza uri kuvomera abandi, hari umunsi umwe Imana izoyibuka. Ndangirize kuri Dawudi. Uyu nyine Dawudi ico yavuze ku bana ba Barozirayi. Barozirayi ni umugabo yamugiriye neza, ari mahano yimu, yahunze umuhungu wa Absalomu. Dawudi uyu Barozirayi yazaniye Dawudi ibintu 15 amugemuriye. Dawudi aranezerwa cyane. Dawudi ashaje avuga rino jambo, igitabo cy'Abami ba mbere igice cya 2 igice cya 2 umurongo w'indwi, aravuga ngo, ariko bene Barozirayi umugereyadi uzobagirire neza, ubashire mu barira ku meza yawe, kuko nabo bangiriye neza igihe nari narahunze mukuru wawe Absalomu. Dawudi ariko arabwira umuhungu wa Absalomu, ariko aramubwira ngo bene Barozirayi uzobagirire neza, kuko Barozirayi se yangiriye neza, yarangiriye neza igihe nahunga mukuru wawe Absalomu. Barozirayi yansanze ndiyo, ndafite icyo ndya, ndafite aho ndyama, ndafite ibintu byose arabinzanira. Iyo neza ya Barozirayi uzoyibuke, abana biwe uzobaheza umugisha. Imana ibahezagire. Ndakwifurije gukora ineza. Hari umunsi umwe abana bawe bazovugwa nk'uko Barozirayi yavuze. Haleluya. Ndakwifurije gukora ineza mu buzima bwawe, wige gukora ineza, wige kubiba ineza, hari umunsi uzoyimbura. Mu gitabo cy'Umusiguzi aravuga ngo, nyanyagiza imbuto yawe ije ku mazi, tuzomenya umunsi aho uzohurira nayo, tuzomenya aho uzohurira nayo. Ineza ntizibora. Wirinde gukora ikibi, wirinde kugira abantu nabi, wirinde kuvuga amajambo mabi, wirinde. Ineza hari umunsi izigaruka ku muryango wawe cyangwa ku bana bawe. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagusabye uduhe gukora ineza, uduhe kubiba ineza. Hari umunsi ineza tubiba, dukora n'umunsi izibukwa.
Dawudi yavuze ngo uzibuke bene Baruzirayi kuko yigeze kungirira neza. Haleluya. Dawudi yibutse neza ya Yonatani. Naho Mefibosheti yaravuze ngo nari meze nk'ibipfuye, ariko na ukumeze kose hari neza ya papa wawe. Data udushoboze kugira neza. Umuntu wese uri kuranumviriza umuheze kuvomera abandi. Ijambo ryawe riravuga ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Uvomera abandi nawe azovomerwa. Ubaheze kuvomerwa, ubavomere. Haleluya. Bagira umugisha mwami. Sifa kwa Yesu. Ubaheze umugisha wo kuvomera abandi. Haleluya. Ukutanga isabagire barushiza kunguka mu izina rya Yesu. Ubaho umugisha utoneshwa n'Imana biganze ku buzima bwawe. Urakoze, icubahiro kibe cawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.